selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dalam gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kaya senang kasabon kopi sanangan det bulan 8 kumada tidak sanan kasabon na no. Ata kapag tilambus kanao misis ata kapag isang sambayang. Kinarahingan asundu isang kerjaan sorga kon sikaw det kasabon iti kanu kaguhed kapag isiso maya det timpu dit alumi siti. Hingga det mengimbulai piro-piro hat tomodon ikalansanan deman hakot kapurimanan nagi ginawa dahay damin somok patilambusat ogirat kumadia. Kung sikaw Tuhan, paingkan ipiramutan dahay, manhak kasimbayanan isuanggat kaisisan dahay dat sumbayang kasoban bayno. Tinasamayang dahay isuangan Tuhan Yesus. Amen. Kasoban pa baynohom, tulo na po panambarasan dati nga boros di kasisiwo. Tumanod na po dat ay do kayo dat kapurimanan nuno nang ku oboros at kasisiwo do kayo. Sakira na po dat ay asinduwala na ginamo nuno boros at kasisiwo. Kain sa samod. Ikano mo mamonsad iati na po nga ayon sa samadan. Pengkuro, okay? Sakira na po miagal ko kasado no kagadi ko basanid dit mo nang borasat ay right to kasado. Napakagyahit miuhang-uhang nogi taykit kasasawo miampay na pamamanaw dit isawo. Kasado dat ang watu ko, tuod ko, tokom sila ka nalat watu hoy ka, ilat tuodoy. Ari kagewo kon dat ngon nga tandango kasaduan gi. Kakawin nanda pira-pira nalinahid. Kasado tay ko. Kasado ko dawatu ko tuod ko nuno nga. Mana kau punya mata kakagen dan kalalay demi karuhang. Yadi ka. Yadi kagya. Kumbala kumatid mumusikol di laid. Mumusikol nga ay ulam murarid dito. Paimbudu-budu bagay kinian din di bo. To kompang kakay mati bosikol nga adi nakapanawit tayar tahuri. Kinanako nang giwakagod di bo. Miyagali ko pa 2 taon ko ako na sirapidi. To karato mati ko to dilo tatu dilo tana. Gina-gina renewal. Orwol lo dito purimanan ko nga mingirak ko gidi tambalut. Tok kada pingirak.
kada pingirak kanggo isay kita arwalan. Dano tu datatud orwol di tapurimananku. Siyaw kasyo nga ay ipay boros sa siyaw nga orwoli itatud ko nga ipay boros sa siyaw nga yadit ay kontok kot apurimananku nga ako pi yogi ano kontok kot koto kampo nga ay kontok daho no pod apurimanan nga magsusuwayt kapurimanan to kat tibo. So kiren pod miagal ko harhot borosan na po kagugu ako nga ay tagal na barasan ako siyaw. Tu ngono po ay siyaw kano po nga yadit ako nagirumulo kapurimanan dat kagugu tapurimanan ko. Dat iyo kapuriman. Nga koto nga kadaim mapaboros. Tu ako no kon gyud koto nga borosan na pod aya tu iyo di na po paborosan. Kadang-kadang mo ti gyud isiyaw idi nga yadit akan lagi kausa idi tarwal mano pod pakadadain dola mamurimon mamurimon idit nakagugu ko pengkuro. Jadi kasabon po ba mangimbulay ito kolot boros dot kasisiwo. Iti napakamandat manisiwo nga montok na pod kapurimanan sendiri nunu da kayo dat ay karahian dat manisiwo. Pamusarahan da kayo manisiwo da kayo sendiri. Hara na pahigit apurimananod kontok tidak adil nga nunuhot panisiwo no diya. Magsusuay mo ti at kapurimanan to kati panginsamakan to kod panisiwo sendiri. Harohit sayra no pod kapuriman dat ay numanwon sayad amu adil tapurimanan. Ari mo borosot silaka ka isasangulun. Amhiri nandat agumu nandahit iswang ginawa nandat musa nandat ay nakapesyo hoy pengka ka. Nga ay maya anak ko matidit dan sampapinggot panisiwo. Miyagalidit suwangon nakuid apurimananku. Hinggod no napay awayaan diolo nga no kadiolo. Ujian dari Tuhan kah iti nati ujian naman tadat kinorohingan ka. Ndam ay lanam ujian naman tad kinorohingan ka hinggo nga iri nahit papisosorian dat ujian naman tadat kinorohingan ka. Sayra na po dat iyo dihit pamusarahan nga ndam. Tari mo no bagyan daw tari mo anto ka na po kantakan. Nga kasala kahit kapuriman to kod nununu kantakan ikaw po sinom sa kiroso sangulun nga silaka ka. Pengkura mari ay pengkura da kod iya ko nga iya ta kanu patid min silaka isa sangulun mo. Ay ganda hara korongaw. Ino pa matinaray tanda hiti nga ilaboras sa basug aguli ikagulat miyagal dinawayaan to kano di nakatali bilot boros sa basug. Iswangget Amsal pada menom ayat 2 pada 4. Boros nepoh dit kasisiwo nga miyagalot barusot man polo borosod miyagalot rumundot
paha pemusuhan. Wah. Omis mentok ko ginawo, om tubat mentok dot tulang-tulang. Iti boros. Boros do kayo sa samod, kasisiwo. Otapot. Iho na po, matapatano ko ilo. Tu, mantado matigya borosom, ay sa samadan to ko eh. Ay sa samadan to ko, mantado boros korotuon dati. Mantadi boros tumogod to ko. Ompain ka nagi ka Daud. Sandiri to kapia, sangulun to kapia nga. Ila ka boros-borosan dati lo nga. Manahaki dat kapurimanan mentokot tinan dati sendiri. Asaraw ko gadi lat boros sa basog bo. Isay da ko yung mikaruhanggat. Asarud papakabasog. Buduh ko na iya, oy. Iti adit, ino pa yung boros sa buduh nga. Yadit no basanan. Okon no kakomundo isuot kasindualan. O gumo pag boros-boros sa no basanan no dati iti bo. Miyagal ko buduh, basog. Naman ko itimpo baynohom igila ka. It aranaban to kuno pod dit isi so kantakan nga oy gila lah ka. Iya di dendo mulaw lah kan ngono dusuno nga mano po hidden kagumuan lobi pati tanganak wagud kamulakan kongonduan sumandakan nga oy gila lah kad aranaban bo it hebatan do ko kito. Jadi ila boros set baso gilo nga tumbayan ako isuanggot ti karuhangan, isuang keluarga, haroy kape ipagilitan natid no basanan, okon no ko komondo iso ako sinduol, say radat mo boros katid di. Basog ka na iya ay ka. Tumanod na pod ay boros sa hitid panambarasan dati kasuabon bay no? Nga kagumuan no pod dit kaboros-boroson di tanganak, kagumuan akon ko insanan kagumuan no pod dit boros-boroson da tanganak dati nga tadon no po daw ningguasan po nga mantado walay. O bas sa tanak kot papakabasug mimbor sa basug mo boros sa wakan na basug kagumuan no po nga manta di walayo tadon. Nga haro ikes-kes sa osonong ikaboborosan dit molohing nga ay di osonong kaboborosan di tanganak. Isuang no po keluarga dahayom. Kui kombalot. Iya di ay sa ito saraw kud ino po dahay mo lahing nga sa pikabasog da mo boros. Ay so iya no di ko basog ka ay sa di. Tasaraw ko. Mantad ko ay sa torong ko di iho nga ko inubas at papakabasog got tulunda suway. Nga asaro nagi papakabasog got tinansan diri la harohit kasilapan kasalahan no nga ay basog ako na di kapilo di ay harohit di. Jadi kagumuan akon ko insanan kagumuan iti kaboros-borosan ti tanganak nga tadon ko guasan no po nga mantado walay. Haroy mo ti kantakan din. Tokoy apurimanan. Tokoy ahandaman ato ka apurimanan. Nga sigo guide ko kito toko di tanak korong toko di tanak ko boros sa tiyod di. Purimun kanu nga tadon na pom iyati
Oke, ngaharon lagi kantak-kandet osanong kaboborosan di molohing nga inapay tanganak nga arati kaboborosan. Kopi boros ni hadit karuhang di kosodok tu sairad mangigiti siya karita kadang-kadang karaitet buduh kana sumono mo kangku di siyom imuhat aku di diam hingga di tadon di boros sabuduh di boros sabuduh di sumono miagal ko manau-panaugan lagi dumara pasti tingau bo nga kopo mirik ya buduh kandet it kagagang ko pengkuro dat aku di korongod malahing mo mimboros tedi nga gini na kailad itaku orang ola kakus yo ayait iswang na pod ay keluarga malahing ay si boros sa tedi nga ososoro kuno pom ihilo ako asrama hilod asrama asaru kuno kosorodit korongod di boros sa pangabuduh ibasug ilet no kadati di mamaki-maki boh silaka kano iri na po nga antakan di po sikul po it tingkatan 3 tingkatan 4 nokoro dito bahino pwede ulay na dondo pwede mulay na gidi git nasukod na di iri ni kamoyan dat ay inapahi kaboboyohan di nga moyo-woyo no gisompiat ti kolohing jadi suai ko mantad da molohing nga mantad na gikombalutan mantad di kombalutan orolihan to kuno do yati indo ino pa'y original idi nga imolohing katurun na tanak kasikuli tanak paingin da asrama kasungku tanak dati uli walay nga gumudi boros takat dati oilan kaylo ngay no did mo boros sa basug buduh iya di kapay materi kadang-kadang kat kinongo hondati kaboborosan di tanak dati kaulim mantada asrama ay gumuit kagagang tokod kaylo ngay mangkudi siya mo boros sa tilo ka soro ko tanganak kaylo kampung mo hartongo 4 taon 5 taon ay sigog kaylo mo borosik dong kagumuhan ret kaboborosan idon don tanganak wago nga ay may siya karati di borosan daw nga sigog kaylo barasan no hitanak nga tok kamu ti siyo kasyut ay nga ay siya karati nunay kamoyon nga di iri ni kamoyon dat ay inapahi kinailani di nga mantado dang tambalot mantado kasungku idit kombalutan kaboboroson kaboboyuhon delod ihari di manud tanud nundo ilo kapupuhu po ay karati nga atumbayan ako dot sayra na pod asilid ko basanan delo rihom okon nundo ko harohit kapurimanan delod kasansala ikan takan di jadi mantado keluarga mantado tambalut kadaw osonongot ay kaboborosan di mikaruhang melohing osonong kaboborosan di magyang Pinay itaka potoy ko itabangon osonong kaboborosan do kombolutan ngay nga haro himudali di
iri nakaguhit katangkaboh dati. Tu haro pagetit lobi kagayo pengaruh da tempo bayno. Aiso no suait okon ko itit media massa dati paingkuro. Hondiala katun-katun, hondiala tayangan-tayangan, tok korongo ko pagi mintong pagidit tayangan det kagumuan da iden turang putih lah. Tok kom dam silaka kabodi dilo-dilo nga suai na dati karangahan ki. Suai dilo komonom suai dati komoyon suai karangahan to kayati nga silaka kadilo yaw nga iri na polopok-lopokon det isuang go boros-borosit ay ilo tayangan-tayangan ngai. Dam okon ko ilo tayangan-tayangan ilo katun-katun nga ino pa yung boros-borosom haron na po yung borosat ay ang sanong koin talang koin bayat ilo tanganak dati. Jadi okon na po ko isuang keluarga kombolutan nogi ilot media massa da tempo bayno. Ya, kada borosot keluarga kombolutan hilo pia sidang palimon nga haro higi. Iri na jadi kupet iri na gimangkuli agayo pangaruh ki. Iyati pe molohi nga komit ngai. Iya, mau nginum boraha ki. Jadi iyo di nu pagyadi kaboborosan dati sebagai woyoon isuang keluarga. Boleh jadi isuang nga gereja. Paingkuroh toko nagyadid manahak ko kapagalan kumalatanganak ki. Manta didi iyati imolohingon ngai tumbaya anak udot nongopongo tokono ti molohing molohing tokono ngai nada apatu saputan tokot apatu sunudan nong kolotau ngai tokono ti nada man nasihatai buat pasal ti iyo lo ki nga haro higia timpud-timpud tokoy opuri mana nilo bo. Saira na pod minta langon day tumugod tok iri nundod ino pa'y kaboborosan nga kumbulay na nga ilot silaka na nga basug. Gumo ita kita dati it paping kita nanda tangulun nyagal ko haro ni rakamon dilo pamano korita mamutong no hirid dahuri mamutong akon tokot pamutong nga hiri ni kaboborosan dati ano pa nila ng paingkuro sangiro ngawi tanganak ki. Taka insalawon dat ilo kadaw nga iyo di kaboboroson tanganak dati tambalut dilo ato ko ilanom paingkuro ngayot kaboboyhon dilo iswanggot ay hubungan keluarga irih pagid nonwani kapiyo da batas sakira na pod magangat tilo kombolutan dat may ralan di tamu ang sanongom simpang ko naman tadidit ralan diolo kumalatan anak dati. Kagayo hilatang anak dati ato ko hinakasarid miyampay diolo kada to ko lihuwad mamisunod kasari. May na po ang balot itang anak dati nga hinggo ngayon no may dilod di ko kada ka makotil kada kotil ki kanu mo boros. Iho nga iyo di ko basanan ko kada kotil. Mumunsay na pod arati kombolutan kada tanud kangko. Tu koy hinam manaw panawd may tayong-tayong gisiyo. Nga maya ilo panambarasan dati kasobon bayno. Okon ko kada kotil lo pamisunod dati nga man kago ruhangay kaboborosan nga
Sonong-sonong ono kaboboroson kantong yagi. Sonong-sonong ono kaboboroson ka. Ilot pangingintong tanganak iti kemajuan da tempo bayno iti internet, YouTube, ko TikTok, ko nununo po nga harano po kasiwatanom poilon no dati okon ko osono ngay ilo borosan nilo. Okon ko insanan no polot ay bulayan da iswanggot internet ilo nga mangigit ako sonongon. Haro mangigit ako rutumon. Hinggo-hinggo hi ori ko to mahito ko no panatasay ka daw popoingat dilod poingka no mo titika. Okon no ko iboras papakabasug ko papakabudu ko haro timpu-timpu iti nugerdi kologodon no boras ikalantangan mo ki iti mamalak kada edad apalak kago imo mo giyak kada dot mamalakit lobi pondo mamalak tokotit kamolohingan tulun-tulunin ako pagulo ko iati tu iri na po nga papakita dat iati na po tanganak dit komondot ang akasar tokoy orihan da akasar kamoyan nga uokon nga ay orohian korohian to kono po nga ang alamadas ki iyo di da korohian dati komono po lumadas ang alamadas nga ay to kono po ti komono po nga uokon da nga orohian iati nga orohian di dagad niya galidi ki. Jadi mantadidit koboboyuhon ikoboborosan da miya galidi miloh nondoh dat mangigit da kaantakan nom kapurimanan di kasisiwo. Mogod-togod da pagadi tisom iya nga mogod-togod. Ologod da boras iti so nga ologod kopi dia boras sumimbar toko hingga pagadi kamon dat boras sa kasisiwo dat yadi. Atumbayaan to ko dat iso no pay kapinting ubasan iti nga mantadad kapurimanan dati sendiri. So sangulun piya nga miloh na po puso so ni boras sa di mada tokod ubasanan. Iho nga kaboros ako indad ay basog kana sumano nga sangulun ma nga mada toko dat ino pay kaboborosan miya galidi nga tilambusan ay apurimanan da sumano kaboros. Jadi sasangulun piya nga mumbal no dadid mamusus iti dila maydot ay ino paday boros-boros ti didi nga ada katurampus so iswanggot kaboboroson. Paingkan lagi kadaud sera da tumugod nga ino pay boros-boros dati di nga dadamot tet manguho pirogon dot momonsed ino pay tanganak dati nga ay papatilambusom tumungkos di kaboborosan dati. Kamano pala nga kadita aribaw dila nga kada dati uhupay rogon dot ay manumpalid diti tanganak dati maya ilo kaboboroson. Manuh to kadad monikid na po kaluarga nga makianud panguhupan naman tad kinarhingan gisamba ino po hit kaboboyuhon na mamiratu ilo kaboborosan la tanganak dati nga alayan da dati apusus dati halip yan no basanan to ko nga makiano to kay kasarid kagarasan naman tada kinarahingan. Kada borosad ilot boros-boros ipiyahit no kaget imalata hindi ki ngon ko iyo kad ilo nga
harone boros nun poin susuai karait kono di dongkongon duan karait kono di dongkok kusayan ongoy ako dilad pakantalupid dit sayra irid di kotong ki hal mo ti itan duan dun nga ay bagian na ratu bo it nakotong ki hal tani ba ngatok balo minim boros si dongkongon duan nga ay insugutay kagu di tanak ko Yo nga nakairak kun mo ti oy jadi iri piadadi nga umpeng kurop iti dit ay kan tada opusus iri nga maad umbalani ga kagu momusus ki makianu tokod kagarasan da kinarahingan moidet ilo nepot ilo pihak keboborosan dati nga mila dadatid kaundar iri na dandahit itananam patungkusan datid kumadi tanganak sangkuron akud iso akaragan di kaintalang isuangget iso o keluarga sera nepod ino pay boros-boros nga amu paporikot tet kapurimanan dito sonong kumati tiso okon ko mangaha katulun da suaid sumimbar dati miampai dot roh da kinarahingan hirinan da sumuliwanan da boros set ay sumuli popot-popot tatinan sendiri gisombo asilid iso akagaton nagi papaintalanggo iso kasindualan kapurimanan di appoint irumikot ta isuangget ay ginawo dati tiso maino dati ratio da iti na pamati boros-boros dati tinga miagalod dit linso miagalod di bibit dut rarapawon daman dati tonomo ino pay kaboros dati nga atungkusan nakadawlet tanganak dati ikalimpupusan muntok dati it tanganak kumbal ngayon takatid asilit tanganak bogi nakolotaw na di ngibay no nakolotaw takopyati nga naubasanan natungkusan tako iman tadi demolahing nga haro pakasariot kasiwatan dati mumbal minsing umbalot poposimban di kaboborosan dati nakalahing takopya nga akon ko isoot ay pawayaan dati nakatali boditi molohing ako ni ko iyo di dadamo ta iya tinupatim sang imiyaw kasari toko ay iso ko mo indot nakatalib ki ay iso ko mo no nakalibos poin sikul kasari toko isuang gat sikulan na rohani poin suang nakadawlot kaboborosan jadi makianu toko ay kekuatan kagarasan mantada kinarahingan moid ino pohit iti kalambuson kaboborosan dati nga asilid iso ot ponisiwo akono ko kumadati kumad karuhang tanganak nga montok nagidot kaumbalutan tulun da suway perlu khawatir terhadap apapun tanganmu yang penuh kasih menopangku ano misisa takod isong sambayang kinarahingan isong kerjaan sorga kung sikaw do kasuabon diti insan pakagudot ninggiratan no kapurimanan kahandaman dahay karaitot kaboboroson di manha kasisiwo akono kakumadahay karuhang tanganak nga montok lagi kumad tulun dasway asaru ihaid aratud iswanget kaboboroson asaru nagiyahay dot ay maninduol la tulun dasway mantada kaboborosan dahay nga irine kalomokon dahay hara nagitimpu-timpu dot irinahid asilit isa o kay bayatan
kumatang anak dahay. Ampunay hai Tuhan, mainay hai uhupay, gisambot inapay kaboboyuhan dati adidi nga anu dahay do mamusus, patilambus pa nga otang kiadan dahay. Paingkana kita daw do bayno, isuanggot tindalanon dahay, buruon dahay, mainay hai ahako, gisambok kain dalan dahay insana ni mentok di karohyan. Sumumbayang ko nagid insana no makikinangaw, montok dot nununo pa'y kantakan dot ay dalanan no kaposin diulo, nga kada dah dot ay magidu yulo, mantad dot kay sisan kumadia nga akon nagid ogirot tilod ay tumanod kumadia Tuhan. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Bahin ako po, kapisanangan dot papaindalan dot buru-buruon tindalanon dot daw do bayno. Nga arahyan ko popoylo dot sumuti ti pumanitid kaswabon da swab. Suti kaswabon da swab tu osadu o tindalanon di yadit di asiwatan. Obulidan dad pukul 3 peminsusuab lah. Nga adi asiwatan da aswab kapi lagi. Osadu o tindalanon mantakon dah dot ay 3 hari bulan da ay sa nakontabon. Bahin ako po, asanang got paindalan da tugas-tugas da tadaw da bayno. Seperti tiang awan yang meneduhkan hari terik siang, hatiku selalu